Om Swastiastu, Rahajeng Semeng sareng sami, sapunapi gatre, astungkare dumugi becik nggih. Titiang I Gusti Agung Rika Dharma Iswarya, ring rahina mangkin titiang jagi maktayang indik tate cara melajahin teknik-teknik ring sajroning pernafasan. Indik teknik pernapasan sana jagi titiang ican puniki, inggih punika wenten tigang teknik pernapasan. Saneka pertama, teknik pernapasan perut, saneka kaping kalih teknik pernapasan dada, lan saneka kaping 3 wenten teknik pernapasan diafragma. Inggih antuk penanda galah punika biar saya nggih. Saneka pertama, teknik pernapasan perut. Antuk tate cara ngelatih teknik pernapasan yani punika skadi puniki. Saneka pertama, posisi awak utawi angge punika mangde ngemargiang posisi melinggih sane kukuh. Sane kaping kalih, genahang sisi tangan punika ring dade lan tangan sane melisiki kagenahang ring dhuwur pusere. Selanturnyane iup angkian saking sisi punika antuk alon-alon ngantos neket ring rongga irung punika antuk kalih detik. Usan punika tanang angkian punika antuk 3 detik. Elingang tangan sane kagenang ring dada punika nenten dados gerasa gusu, lan tangan sane malisiki sane megenah ring weteng punika angkap-angkap kemalu ring sejeroning ngiup angkian. Seusan ngiup angkian punika, medala angkian punika antuk kuncupang cangkem punika sekadi anak sane sedang nyedot pipet ring gelas toya. Lantas punika medalang angkian ring weteng punika antuk alon-alon ring kalih detik. Selantarannya kaping 5, tangan sane megenah ring tangkah punika mangde presiden meneng lan rasane sane keambil ring bagian area weteng belakang. Ulangi nganutin tate cara punika antuk beberapa kali, mangdene pelatihan pernapasan perut puniki mangde pernapasan punika teratur memari. Sane kaping kalih, teknik pernapasan dada. Antuk tate cara ngelatih teknik pernapasan nyane inggih punika skadi puniki. Saneka pertama, posisi awak utawi angge punika mangde ngemargiang posisi melinggih sane kukuh. Sane kaping kalih, genahang siki tangan punika ring weteng lan tangan sane malih siki punika magenah ring dade. Posisi penyingakan punika mangde tertutup. Sane kaping 3, usan posisi ring kalih tangan punika sampun jangkep, raris iup angkihan punika saking irung antuk perlahan ngantos 3 detik. Rasayang udara sane ngranjing punika ngantos udara punika menjala ring tangkah, utawi dada punika makeh misi udara. Elingang rikalaning udara punika sampun wenten ring tangkah utawi dada, mangde nanang udara punika antuk 3 detik. Sane kaping 4, seusan tangkah utawi dada punika medaging udara, nglantur udara punika kamedalang perlahan sane genah ngebadalne punika saking irung. Rasayang malih udara sane medal punika mangde tangkah utawi dada punika nenten ngrasa malih wenten udara sane medaging ring rongga paru-paru punika. Ulangin malih teknik pernapasan punika antuk dasa kali. Sane kaping 3, teknik pernafasan diafragma. Antuk tate cara nglatih pernapasan nyane inggih punika skadi puniki. Saneka pertama, posisi awak utawi angge punika mangde ngemargiang posisi melinggih sane kukuh. Selanturnyane genahang siki tangan punika ring weteng lan tangan sane malih siki punika magenah ring dade. Sane kaping 3, iup angkihan punika saking irung antuk perlahan ngantos kalih detik. Rasayang udara sane ngranjing ring irung ngantos udara punika neket ring weteng. Rasayang malih weteng duwene punika makeh medaging udara ngantos weteng punika ngagengang sekekidik. Sane kaping 4, seusan punika medalang udara ring weteng punika perlahan antuk kalih detik. Sane genah medal udara punika ring cangkem sane mabuka alit pisan nyambil ngerasayang weteng punika mengempis sane nenten wenten udara malih ring weteng punika.
Ulangin malih, teknik pernapasan punika antara sekali mangdene otot ring weteng punika rileks nenten tegang rikalaning jagi ngambil teknik pernapasan sane dalem. Ainggih wanta asa punika sane presiden titiang atur nganinin indik tate cara ngelatih teknik-teknik ring sajeroning pernapasan perut, teknik pernapasan dada, lan teknik pernapasan diafragma. Titiang nunas pangampura yening wenten iwang ring sajeroning ngamargiang pepelajaran indik tate cara ngelatih teknik pernapasan. Dumugi napi sane sampun kemargiang dumugi prasida mawi guna. Antuk muputang galahe puniki titiang puputang antuk ngaturang parama santi. Om Santi 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 Om matur suksema.